Hoy, diara, tirada na to karon. Mamutong ta kay gyari man ko diri sa balay sa mga homeboys. Kay mamutong kuno. Puay lang pagdugay, mamutong rin ta kay gimingaw sa kog kaog butong. So kuyaw sa akong makauban kay wag ka paabot og sundang, iyagong gibuak gamit ra ang bato. So kay pag nakuha naman ang mga lubi, nakakuha sa dito sa ubos, mangitat din tagnindot ka spot para ato ning kuha ng mabutong. So nata diri babaw sa atong pispan kay bugnaw kay diri, ari ta diri magkuskus ato ang butong. Ang tawag namo diri is lamaw. Ito sa syudad, ang lamaw is kanang mga pagkaon nga sobra-sobra. So ang tawag ni sa uban is mamutog. So di sa na kumpleto ato ang lamaw kung wala tay biskwit o condense. Kumpleto gina siya. Kumpleto si Ricardo mo gina ang magdagbida diha. Mas ninot ko og daghan na isagol pero mao ra ato nakitaan diri sa ato ang stock. So mao ra na atong isagol. Importante nga naay condense. Mao man sa magdagbida diha. Gamay na din nabilin sa muang kalubihan kaya agi atong pagbagyong audit. Nahurto pa nga tumba ang mga lubi may gani kay gibinlan mig pila ka punuan. So mao na nga nakapamutong kita. Bintahan na lang kanay nabilin. Nya nindot mo sa nang mamutong kaya daghan magkauban mga barkada kay lingaw sa kayo nya mabusog pagyud ka. Nya syarog dili mo mig maayo niya to ang lamaw karon nga usa man gid ka lata nga kondens ang gibutang adi na basta-basta ang lasa na ron nya og tinuod po na lang ingon nga padugang kuno ni okay kayo di man sana kompleto na to ang lamaw kung wala sa nay ice pagkahuman di og mikos-mikos sa akong kauban nangita dai mi og perfect spot nga mong tambayan kay para magpaabot nga mobugnaw nga to ang lamaw so samtang nagpaabot sa lamaw nga mobugnaw nagduwa sa mi direct email og kay dali ra man kana mobugnaw kaon din ta dili ni basta-basta tong lamaw kay kompleto si Ricardo man puti kayo na atong sabaw diha lami kay nahigupon di man ta palkansi diha di man kay usa ka baso ra natong mahurot abot man ng 5 ka baso ako dako man ni soda atong tungol di kita palkansi diha mani na kanindot sa kanang daghan mo nga mag tripping og kaon kay dili gyud mo bantayan ba nga kapilan na nimo balik nya daghan na kay nahurot okay busog naman maglet layat ta diri sa tawang kaliguanan para likay sa appendix ba ay murag nabali man pero okay ra na at least malingaw yahay ta diri layat isig ta pakitay ko sa porma sa tong nilayatanan na mga dive ani nga nagklase-klase lang yung pataka layat ba basta importante malingaw lang ka. Nya di mo sa tapalkansi diha mulayat sa tagato pakitaan sa nato ato ang dive nga magtalikod ba. Tagsaon ra kay na kini ang kauban usa pataka mag-dive nag-una ang iyang itlog motong murag nabuak ang itlog padaplin siya kay murag pikin may gayo. May pagsugdan natong tagay diha og chill ba. Tama na yan, inuman na. Tama na yan. Uy, pare ko'y tumagay ka. Tumagay ka na. Nananabik, nalalamunan. Naghihintay na kaangan. Dance. Tama na yan, inuman na. Tama na yan. Uy, pare ko'y tumagay ka. Nananabik, nalalamunan. Naghihintay na kaabang. Ila sa dilim. Mani sakto nga tagay kanang puros istorya gani og inom lang wala cellphone kay mao man makawa sa lingaw gud ka na magsigir og cellphone nya mao sa makanindot sa atong memories kay pohon natay masgutan nga natay nga kaagi nga di malintan sa nga nindot kay nga nagatapok kuyog imong barkada nga tunay